Gledajući emisiju o neobičnostima, lako je shvatiti da one ovise o podnebljima. Vidite li Kadu kako sama juri zagrebačkim raskrižima? Vrijeme je za mali pregled u Vrapču. A ugledate li u Splitu gradu, znači da je moj menjak Joke pošao u džir. Za vožnju Kadom, Splitom gradom, nema boljeg društva od našeg Vjerana Mišurca. Iza ovih vrata u Splitu svoje kreativne vrhunce doživljava Harpoon Blues Band, a danas samo za gledatelje globalnog sjela izvode svoju verziju naše himne. Zove ugodno glazbeno iznenađenje, ali čovjek za bubnjem vodi nas korak dalje, u svoju motoradionu u kojoj njegova kreativnost najbolje pronalazi put do naše znatiželje. Kombinacija snova. Ovo neka sanitarna kaciga. Da, sanitarna. Ovo je kaciga iz WC. Našao sam je u WC školci. Ovo da sve bude u štihu, je li tako? Tako je. Mi danas predstavljamo šta? Predstavljamo vozilo Kada koja je na motorni pogon, ujedno je to jedan slovenski patrolni brod koji bi mogao preplivati Paronski zaljev. Znači, s ovim bi Slovenci mogli pod nadzorom držati cijelu svoju morsku granicu. Tako je. Ali slovenski patrolni brod ipak nije plovilo, nego vozilo, a ključni su mu dijelovi sponzorirana Kada i motor porijeklom s Dalekog istoka. To je prvo što sam našao u... Pouzdani Kinezi. Tako je, pouzdani Kinez. Jako me iznenadio, razvio je snagu 80 km/h. Da bi s Kadom na kotačima postigao toliku brzinu i ostao stabilan, Joško je bio prisiljen na neke preinake. Motor je pribačen na desnu stranu s pogonom, s lijeve strane neovisan kotač, sprida je kotač sa volanom koji je jedno upravljački volan. Radi se od modelu trokolice. Kada je zadržala sve uobičajene dijelove, a uz sitnu doradu mogla bi i tijekom vožnje biti u funkciji. Da je ljetnje doba, još bi i taj da napunili, je. Bila mi opcija, patkice, pjena, voda, da to sve izlazi, pušta mamaka i tako. Bez riječi. Bez riječi su ostali i mnogi drugi, od prijatelja do slučajnih prolaznika. Puno njih su to vidjeli pa su išli čao, uvati će se ruku za glavu. Neki su rekli svaka čast, bit ćeš najbolji, bit ćeš najjači. Bilo je svakakvih komentara, izjava vezano za ovo. Joška za komentare i onako nije briga. Na svoj uradak je neobično ponosan. Iako sam izuzetno zadovoljan sa konstrukcijom same karoserije i prednjega kraja, poslužio već 2 do 3 sezone me poslužio. Vjerojatno mami uzdahe ljepšeg spola po ulici. jako. Ako ništa drugo, Joško je dokazao temeljitost. Čak su i najmanji dijelovi u sanitarnom stilu. Izbacio sam sve dijelove obične slušalice i stavio sam staklo. Tako da ga mogu usmjeriti, ujedno da mogu na rezervoaru, na bojleru vidjeti koliki mi je nivo goriva. To mi je zakon u spojenih posuda. Tako je, zakon u spojenih posuda, vidim tačno do ove crne trake, znači imam veliko lufta goriva, ovo je još negdje možda 7 deci goriva. Pazi, još te tičeš Ne, to je sve okej, ovo je moj nos, inače malo veliko. Surla. Čovjek sa surlom očito ništa nije prepustio slučaju. Kad se ona upali, znači da je rezerva, znači da je došlo negdje skoro do blizu crne crte. Dobro, za sad imamo benzine, evo. Imamo benzina sada do Kaštela i nazad. Bez da moramo točiti gorivo. A što onda provoziti? Ma nema problema. Molimo gledatelje da ovako nešto ne pokušavaju sami, jer Joško je ipak profesionalac.
dekada iz našega kadra, a u njeg će ući gospodin Alojz.